Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve salatu ve selamu ala hayri halki Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Geli temaşevana. Geli hoşku birayin heyecan. Ame nugunde ba mezrutin. و جامعه خود چه دکن بریان هاجی یاری که مباس کربون ایگو بخوازن خیره خوب بکنیش بو به جامعه گنده با مزروت آوای نهامل سر شانتیا وینم حاطنه داریوان خود تعالی خیره و قبول بکن گلی تماشوانه Mele geli temaşevana Camia gunde ba mezrut de roşa xoya inşaat ediyor. Müslümanın xeyrxwazı go bu xwazın xeyra xwe bikin. Dikarin xeyra xwe bişênin. Telefona Seyyid Hasan ba mezrut inşallah mecbura binivîsênin. دور دا دکان خوب کی هنی دا سید حسن با مزروت بله مرحبا اهلا وسهلا بله اب در گنده کربوران قضا مردینه ناوه بی گندی کرمانجی به با مزروت آمه حاجی سر خیره به مزگفتاوا جامعه و سر خیره به انشالله بله آمه حاجی چوای باشا بله سر خیره به مزگفتا و انشالله خودش راضی به خود خیره بدیتا بله اجمعین مطلب چوای باش خودش راضی به کات شکی بیچش مال آمه حاجی چه بیجی آمد شکی بیچ به چه مسلمان خیر خاص و بخوازن به خیره خوب بکن اری والله آمه حاجی حچه خود تعالی یکی گو خیره خوب بکی خود بدیه دا مالا خودیا سید حسن و بخوازن تلفوناوی آمه جوارا آمه بنویسین ها تلفونا سید حسن بله بلا تکلیه پیره بکن مسلمان کی گو خیره خوب بکی خیر هرور نه دوی دری والله يعني كما شوانا اتخوازم لسر في هوستاية جي نقطة كيس بيشم أبانا جي هوستاية منا وطالع خيرا واجي قبول بكي هوستاية مش زنگان او جي گنده كربولانيا اب هوستاتي جي نعمتك دفي قوام في نعمتي دريا حلال دا وتقنجي دا بشغلين هكا انسانك في هوستاتيا خوا بيازي تشتي گنه دا زي بكار بينم دبي شريكي وي گنهي اگر هوستاتيا خوا تشتا اگر هوستاتيا خوا تشتا خيره دا بشغلين تشتا حلال دا بشغلين بي خدان خير دبي صوفي هاتبانا صوفي حسن ها زاني بيجي واه علي خودي نه تجي زانه بيشا ما تجي بيشا خودي هذا زانه واه وصوفي حسن هاتبانا باش benim
ملي قال لي تماشبانا با کماله برابر با کماله او شيء وياها انسانك يقول هوستابي اگر هوستاتيا خوا دوي شيء حلال دب كار بيني گناه جرنين دعيشه كي خيره دب ان شاء الله وجي شريكي وي خيريا وكان هذان هوستابي جامعه چتكن حتى تيدا ذكر خدا وعبادت ولي كرن خير جوار جهه وان هوستايا دكاري بو بيشن امي هرن اوتيلكي ندورا وان جي بر بحري وان جي حرامية وفسق وفجور امي چه بكن ايگو هوستاتي دوان رادتكن شريكي وي گنهي وادره به امي غازينو के چेकن امي düğün salonu के çe بكن امي بیرخانه के çe بكن تشتا گنه پاویون के بار के فابریقه का عراقي تشتا گنه بانقه का فايزه گووره چेकرن اب شريكي وي گنهينا حتى او گنه دواد را دوره کرن او شريكي وي گنهينا جبرگو او هوستاتيا خو چو دوی تشته گنه دب کاراني ووقتی گو بیشن امید حلالیه ده بشغلینن او جد بنا شريكي وي خير ان شاء الله انا قال لي تماشبانا افدر گنده با مزروطه از هاویر دور نشانی مو بكم ابدا مرجي نعمتي ربي عالمي اخو تعالى بما حسن شانديه دو قرآن ده سورة كاد بسورة حديد معناه حسنة بسم الله الرحمن الرحيم ربي عالمي وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد ومنافع للناس ما حسن شانديه ما نازل كده يعني باني عظمانا ما حسن شانديه صار ويعرضي چلو باراني ام نازل دكن موحي قرآن منازل كريا عيني ولو حسن جي منازل كريا يعني اب حسن معدناوي اصليوي عاصمانا عظمانته وبعد تيرشي روجيرا وبباراني را يعني اصليوي معدناوي عظمانته ابجي معجزه كقرآن قال تماشوانا حتى قو قرآن نقطبو همو كسي دقوقي حسن معدنا عردية أصلي آخية هكذا كبرها بيتشيا وإنسان جي حتى زمانك ندرش بل يعني ها حبتي هشتي صالي هكذا 100 صالي فهم كرن قو حسن عظمانا بتي هبتشتي قو إنسانا جنهادا فهم كريا 1400 صال بري قرآن بحث كريا وتيا ما حسن شان ديا أبجي معجزة قرآنية في باس شديد في حسني دا بلاك وزحمتية كدجوار جي هيا لي ومنافع للناس قالك منفعات جي تدجي إنسان لهنا ملي قالي تماشوانا ونيت بينن لي سامي دوباره بكن ايقو بخوازن مسلمان خير خواس وخيرا خوا بكن جبوا لي كاريا مزقبتي امي تلفونا سيد حسن نها جواره بنويسينن لويد ريتي كليد كارم سيد حسن با مزروتي ربك بميند خير وخشيدا السلام عليكم ورحمه الله وبركاته